Dragi gledatelji, evo budući da je zbog svoje ozljede trenutačno van kadra u svom Varaždinu, mi smo odlučili iskoristiti priliku pa ga pozvati u našu prvu epizodu emisije Van kadra. Naš današnji gost je nogometaš Varaždina, Petar Bočkaj. Pero, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, poštovanje, hvala što ste me pozvali. Prvo te moram pitati, jesi ikad mislio da ćeš na intervju peći kukuruz? Pa iskreno nisam. Je li prvi put da pečeš kukuruz općenito ili si znao to? Je prvi put. Znam da smo ih krali, ali prvi put je da pečem. Evo, spomenula sam da si trenutačno ozlijeđen, u pitanju je ozljeda lista, pa moram pitati odmah kako je sad stanje s tim. Pa da, opet ozljeda lista, ali nije ništa strašno i počeo sam trenirati tako da bi trebao brzo biti natrag. Ja sam čula iz nekih svojih izvora da ti imaš jednu super moć, a to je da ti inače ozljede ultra brzo zacijele rupture mišića i tako. Je li to neka posebna prehrana ili čemu je tajna? Pa ne znam stvarno, to je vjerovatno do mog tijela, a sad ovo su sve ostalo priče, tako da, ali dobro je da je tako. Od ove sezone si u Varaždinu, kakva je tamo atmosfera, kakva je ekipa? Tako je, tamo sam, jako sam zadovoljan, dečki su me prihvatili odlično, trener je odličan, ljudi u klubu i oko kluba su odlični, podržavaju nas i nadamo se da ćemo napraviti dobre rezultate. Ono o čemu ćemo mi danas uglavnom pričati je hrana, pa moram pitati kakva je varaždinska kuhinja. Pa super, iskreno, ja sam tu iz Zagorja, iz Krapine, blizu Varaždina. I kuhinja je slična i odlična. Prošla si dosta klubova u svojoj karijeri, možda evo nama najnepoznatije područje je ciparska kuhinja. Sezona u Pafosu, malo dok sam se pripremala za intervju, gledala sam koja su neka njihova tradicionalna jela. Izgleda to dosta zanimljivo, fino. Tako je, da, pa oni su više pokupili onaj grčki stil sa tim nekim slijedovima, ali ima i normalne hrane. Ja sam bio na moru, bilo je puno ribe, ali tog se baš nisam najeo. Ali sve u svemu dobra je hrana i zadovoljan sam sa njim. Možda neko najdraže jelo koje si tamo probao? Halumi sir, to je njihov tradicionalni sir. I stvarno je odličan i tko god ide tamo, ja bi mu ga preporučio. Ko doma, obično kod vas, jel voliš kuhat, ko više kuha doma? Pa ja nisam baš neki, znam neke osnove, ali uglavnom žena. Kakva je, evo, recimo na Cipru dok si bio u Pafosu, kakva je tamo neka praksa što se tiče jelovnika prije utakmice i slično? Imaju li kakav raspored zabetoniran ili je tu možda proizvod? Ma ne, pa to je većinom švedski stol, ali ti biraš šta ti najbolje paše. Nekad je bio i nutricionist sa nama koji nam je govorio šta bi bilo najbolje, pa smo mi to probali, ali uglavnom na kraju krajeva je onako kako tebi paše i kako ti je fino i koliko ćeš. Obično je kod vas nogometaša na dan utakmice to punjenje ugljikohidratima. Kako ti imaš praksu, ali imaš neki ritual? Pa imam, mislim, to u većini slučajeva jede se stalno isto jer već si navikao, već si kao programiran da imaš taj neki redoslijed jela i toga se držimo stalno i to je to. Nema nešto previše da izmišljamo, kako svi, tako i ja. Imaš neko najdraže jelo? Pa imam pizza. Pizza mi je najdraže daleko jelo. Dajte to malo zavrtite s Gorićem. Gle ovo. Ko? Pa vidi moje... Pa ne, pa sad je taman reći. Vidi moje kako, vidi ovo. Vidi. Ja mogu, ja vrtim, vidiš da mi ide. Ali tebi... Meni se malo hvatalo. Dobro. Ona ga ispekla i prepekla i sve. Nego, evo, od svih klubova u kojima si bio, jel bio možda neki klub gdje je taj režim prehrane možda bio najstrožiji? Na Pafosu je bilo zato jer klub ima svoju kuhinju i imaš tamo određeno šta bi mogao jesti, kao i u Dinamu, zato jer
to su dva velika kluba i dva profesionalna kluba koji si ne dozvoljavaju da nemaju klupsku kuhinju, jer naravno imaju, tu se ne radi samo o hrani, nego i o mogućnostima ko si može to priuštiti, zato to je, ajmo reći, luksuz dosta veliki. I stvarno mislim da u Dinamu i u Pafusu je to bilo onako najizraženije. Kakva je inače bila praksa? Znam da u nekim klubovima znaju biti oni zajednički doručci i slično. Je li toga bilo možda negdje u nekom? U Dinamu je to bilo najizraženije, zato je sve na stadionu i bilo je, ovisi da li ima jedan trening, dva treninga. Nekad smo znali ostajati po cijeli dan tamo, ujutro doručak, pa idemo tamo na kavu, klupski kafić. To je kafić, to je kao za druženje. I nakon treninga opet ima ručak, sve u dogovoru sa trenerima. Ovisi ako ima drugi trening, onda smo ostajali na dnevnom odmoru u klubu, a ako ne, ide svako svojoj kući i tako koji svaki dan. Je li bio možda nekad, znam da kad se mijenjaju treneri, znaju i oni uvoditi neke svoje, ajmo reći, rituale, neka svoja nova pravila. Je li bio nekad možda neki trener koji je svojim dolaskom promijenio neku ustaljenu praksu? Je, pa više manje sve je bilo to u nekom istom smjeru sa trenerima, ali onako kad je trener Cannavaro došao, on je sa svojim nekim, sa svojim iskustvom, sa svojim igranjem u drugim klubovima, velikim klubovima, je promijenio onako neke stvari dosta više za razliku od ostalih trenera. Tako da to je onako, bilo je jako čudno, ali u drugu ruku je bilo možda i okej. Kakav si ti, ali ti više paše kad ti tak trener recimo da slobodu ili kad uvede ono malo čvršću ruku, da je više sve disciplinirani? Pa sigurno da bi ja volio slobodu, ali u ovom smislu na profesionalnoj razini jednostavno se treba pridržavati toga i poštivati to šta kažu da bi bilo dobro za nas. Pero, mislim, početnička sreća, vjerojatno bolje se ispao ovaj kukuruz od mojega. Vidi se i koliko od mene je bolji u kuhinji. Mislim da je vrijeme da idemo to probati, pa se selimo na drugu lokaciju. Može, idemo. Pero, rekli smo da idemo probati kuruzu, ali rekli smo iz produkcije da moramo prvo vidjeti ko će platiti ručak poslije. Pa moramo odraditi okladu, moramo gađati prečku, pa samo ti kreni. Dok ću te ja usput malo još žaštiljati s pitanjima. Može. Mislim da si stvarno puno odigrao utakmica u karijeri. Jel imaš možda neku koja ti je baš najdraža od svih? Pa, imam ih malo više. Prva bi bila protiv PSV-a, druga bi bila protiv Rangersa u Glasgowu i možda još jedna koja me se dojmila sa Dinamom protiv Milana na San Siru. Ja mislim da navijači sigurno Osijeka, recimo, kad o tome pričamo, pamte tu utakmicu protiv PSV-a, taj slobodnjak. Kakvi su osjećaji bili poslije tog gola? Ja mislim da to riječima ne mogu opisati kako smo se osjećali, kako sam se ja prvenstveno osjećao, pa onda svi ostali moji suigrači, navijači, zato jer mislim da je to jedna od, ako ne i najveća klupska pobjeda u povijesti i mislim da je to bio predivan osjećaj i bili smo jako sretni radi toga. Druga velika utakmica, drugi veliki gol, sigurno poznata je poznata je ona rečenica lijepa si kao gol u 90. ti si imao onaj gol u 120. protiv Vodoglimta kad se Dinamo plasirao u Ligu prvaka. Da moraš birati, evo, koji je draži gol, taj protiv Vodoglimta ili PSV? Pa, mislim
to je, ajmo reći, slično pitanje koje dijete više voliš, ali stvarno ne mogu, ne znam, mislim da je protiv PSV-a mi draži, zato jer je jedan takozvani mali klub pobjedio takvog giganta u tom trenutku, gdje se nitko nije nadao, gdje smo pokazali da jednostavno tada pripadamo nečem većem i na kraju smo nažalost ispali u play-offu, ali mislim da bi ipak izabrao protiv PSV-a kao najdraži. Poznat si po toj svojoj ljevici, po slobodnjacima. Je li bio neki poseban trening za to ili? Pa ne, jednostavno to sam počeo sam sam od sebe. Ne vrem judić. Počeo sam sam od sebe pucati te slobodnjake, jednostavno sam bio sam svoj majstor i tako sam se naučio i jednostavno počeo sam pucati i dobro mi je išlo i počeo sam zabijati golove, što je najbitnije iz njega, zato jer bez golova ništa nije bitno. Tako da mislim da sam sam utjecao na to. Bio si jedne sezone, mislim da je to bilo 2017. u vrhu što se tiče golova i slobodnjaka čak u Europi. Da, mislim da sam tada zabio 8 ili 9 službenih slobodnjaka u jednoj sezoni, što je bilo odlično. Jednostavno od mojih, ne znam, 10 ili 12 golova u cijeloj sezoni sa kupom, sa Europom, sa HNL-om, što je bilo jednostavno odlično i jako zadovoljavajuće. Vjerujem da se nadaju i navijači Varaždina da će i tu uskoro proraditi ta ljevica, ako ne bude ozljeda. Pa da, ja se isto nadam se da ću biti zdrav, da ću moći doprinijeti ekipi. Evo ga, bio sam 3 utakmice, dobar, zdrav, prošao sam cijele pripreme i sve, ali jednostavno možda od nekog velikog napora, od ne znam ni ja čega i iz kojeg razloga mi se opet dogodila ta mala ozljedica, ali hvala Bogu, evo ga, počeo sam trenirati opet i nadam se da ću biti brzo natrag i da ću moći pomoći ekipi. Radi te tvoje ljevice, tih slobodnjaka, dobio si nadimak Pero Bombardero, jel te još uvijek tak zovu? Da, zovu me i drago mi je radi toga, jer jednostavno to je postao neki DNK mene, Pero Bombardero, i ljudi me znaju kao takvoga, i ništa, drago mi je radi toga. Sad sve češće kad se priča o nogometašima, često se spominje i njihov stil modni. Obično sad evo već kad su i okupljanja reprezentacije, prvo izađu oni članci kako su se obukli naši reprezentativci. Kakav si ti što se toga tiče? Jel se samo oblačiš ili ženama? Pa ja se samo obučem, ali imam, kako bi se to rekla, autokorekt doma i mislim da jednostavno, ko kaže da nije tako, mislim da nije baš iskren. Ali naravno ima igrača, ima ljudi koji se znaju sami obući i to sve, ali uvijek neki detalj se da promijeniti. Tako da kod mene nije ništa drugačije. Ja samo pitam jel valja, ne valja, kako bi moglo. I onda kad dobijem potvrdan odgovor mogu ići na kraj svijeta, kako bi se reklo. Var provjera pri izlasku. Tako, točno tako. Nastavno na to, počeo si raditi i svoje majice, evo vidimo danas imaš jednu na sebi, kako je to došlo? Tako je, One Two, poznat je kao 12, moj broj, prati me kroz cijelu karijeru. Gdje god sam došao kad sam počeo ozbiljno igrati nogomet. Tražio sam broj 12, dobio sam broj 12 i sve to krenulo u Osijeku. Jednostavno došli smo na tu neku ideju da bi bilo dobro da napravimo neki brand
sa minimalističkim stilom i da jednostavno ima neku pozadinu sve. Da nije nešto izmišljeno, nego jednostavno to je moja karijera. Mi smo to napravili kao brand. Otkud ideje za dizajn? Vidjela sam evo baš na ovoj majici imaš tu i tetovažu koja odgovara dizajnu na leđima. Pa da, to sam, evo ga mogu biti iskren, ja sam to smislio. Kao i par još majica, jednostavno neke motivacijske natpise koji su stvarni u životu i koje sam ja proživljavao i sve isto tako da mislim da je to jedna dobra stvar i ljudi su zadovoljni, što je na kraju krajeva najbitnije od svega. Pero, ajde dosta priče, pogodi tu prečku i da plati konačno taj ručak. To! Ajmo jest. Pero, rekli smo već iz ovih zagorskih krajeva si, kakav je bio jedan tvoj, kad si bio mali, neki tradicionalni nedjeljni ručak? Pa, to je uvijek bila juhica. Ovi su mi klinci, većinom nismo imali vremena za jest, ali juhica, naravno meso neko i većinom čak je bilo krumpira i svega, tako da dobar obiteljski ručak, ali baš kažem, nismo imali mi vremena za jest. U Zagorju ne možeš doći da ne probaš zagorske štrukle, jel ih voliš jest? Baš tako, ne možeš doći da ih ne jedeš, volim ih, obožavam. Za pečene, koja ti je najdraža varijanta? Ma nije bitno, samo da su štrukli, jer jednostavno od kad sam se rodio znam za njih i jedem ih, tak da sasvim sve jedem. Tvoja supruga, ako se ne varam, je iz Osijeka. Tako je. Kakva kuhinja onda prevladava kod vas doma, ova slavonska ili ipak zagorska? Pa više slavonska, nije toliko zagorska. U Slavoniji imamo tamo kuću i tamo se jede po slavonski. U Slavoniji ne možeš biti da ne jedeš kulen, jel voliš kulen? Volim i jedem. Jesu te naučili kako se reže kulen? Hoćeš nam pokazati, ili? Naučili me nisu, zato jer uvijek netko drugi reže, a ja sam taj koji jedem. Nisu te pokazali na koliko debelo mora biti kulen? Ne. Koje je možda tvoje neko najdraže slavonsko jelo? Pa mislim da čobanac, da mi je to jedno od dražih jela koje oni prave. Koja tvoja žena najbolje radi jelo neko? Pa, najbolje radi kiflice, to je definitivno. Punjene kiflice, to je nešto savršeno, a ovo sve ostalo je normalna hrana koju sprema, mi to volimo jesti i jedemo. Djeca? Djeca, sve. Nisu izbirljivi po pitanju neke hrane, jedu sve, tako da mislim da je to i najbitnije od svega, da jedu sve i raznovrsno. Vole i zagorsku i slavonsku kuhinju? Pa ovisi gdje se nalaze, tako i jedu. Prilagodljivi su, znači. Da. Pero, Marija ima još puno pitanja, ali ajmo mi probat te štrukle. Koje ćeš prve? Čekaj da probaš, ne znam hoćeš moći stati, ako su dobro. I? Fina, jako fina. Ocjena od 1 do 5? 4,8. Znači još je negdje bolje? Jesam. Ko je možda to? Doma mamine? Doma kod mame, tako. Da, nema do mamine. Nema, jednostavno to je nešto posebno.
Dobro, sad znamo kad idući put dođemo tu u Radovoj da idemo u hižu Štrukli na Štrukle u prošlaci test. Dogovoreno. Samo da počastiš ručkom jer si izgubila u gađanju prednje. Haha, nisi zaboravio, imamo i dokumentirano. Dogovoreno. Evo, iz produkcija nam je narezala kulen da ne moramo mi, možeš probati da vidimo gdje su bolji Štrukli ili ti više paše kulen danas. To nam je zapredjelo prije nego pređemo na ručak. Da ne bi bilo da nisam odradila svoju okladu, vrijeme je sad da mi lagano završimo. Hvala ti puno što si bio gost u našoj prvoj epizodi Van kadra. Hvala vama što ste me pozvali.